Assalamualaikum, mapiyagawa Imanto nakataya tano sa gimada na walay. Di tanusan pa ni kada buutawsan kay nawaan dinanan. Nakatano lagid mambuuba kuteng. Si itano busagi kalamalaman niya na lagid mambuuba pirim nga. Nakatana sa ginanaubay niya na nakayro na budak na ino lagid uba piyata kay no da apuro yan. Oge naknabamiyatay na dabud naungan yan. Naguwan na mga saging-sagi mga kilidian sa naguwan mamumamaan sagi mga tamparian saya. Banda di imbo masuki walay saya kakatana miya mamulasan sa mga mamaan. Kakatana tumiaros tano sa kabubaan yan sa nga magilay tano sa mapia aalog. Nagutumiaros tano sandan sa ko kailaya tano ron na lagi dumiya karanggaranggisan ko kap kailaya tano sa gitwa sa balar o ay ngad. Kanaba maremang sulalansan kaginambo malilibtasan ni mga reremang nasulala na dadayaan nagina natamparsan sa kaumagsan na miya kadaldal mananaalog. Katana din ba na mga bentong sa nagwayabub kailaya tasan na miya kadagdag lamang kayo. Oge naginap kailaya tano sa nalagi dupalaw na naingidsan masya Allah miya kapiya-piya gilay. Gup ka lang kaw tano sa naragat na kay diban ka klaro o kamera tano. Masya Allah mapiyasaya so katarag sa di pangatay sabab sa pakad ka so ginawa. Nasakilidsan na miya karemaremang katana miya makapuro-puro sa mga utan kabatan no budi lagit sa kapuro kasi kumalutan oro okya langgay nas itanok man tumiugalin nasabab ko tanto saya amare mang nakatana di tanod kaylay so sa balaro uay ngad arang-arang tanubo up kaylay nakatana taros tanod sa malusan kaumag naisap na miya karimari mga masawa utansan nakatana malutanusan di mararagino nasan tanubuanan karon kamiya karimari mangsan ka mga masaud na nakatano mga masawa miya mangungad nga miya makapuro-purod nadatan oro bumati na kumiya switano saya nakautoro uswing ida pagilayin tano kagiya na lagi dumakalilibot nga lagi duba paguran katana tumatana sumagabo na lagi duba paguranda igira lagi day amalo di malilibot nga lagi duba paguran na malo mga tatanggaw sundo iyan ipoon mambuko kapipita taman ni Manto na lagi do di masindaw so ini sinang walungan miya kapirad mambugawi na uman kagabi na paguran sa malo mabagar igira mabuha panguran na mapay katos mga pamumulan kataya na bulaklak sa ubay saya nagiubay niya na nakayro na paga miya kapuro-puro na dabid na ungan yan papiap nanan mo nga na maragin makawasungan yan sabab sa miya kapuro-puro nakatayagi kayo si bulaklak na ungan yan na kolorya na violet kay kadaklanap kay laytan wala gid na suungan yan na kolorya na maputi katam na daw nga niya na mga titiburon banday ni gupan miya kala nagupan miyo nga katayak na bumadakliw nga parang yabuyungan yan giyatampar saya miya pansinta no mambo banday ni gupan miya kala katayak na baskan yan mambo mapuro kay so kalilidap kay laytan no na miya makapuro-puro akayo kupakayp na tabidin nagyan na mabuwabuskan yan saya pan miya ampit sa giubayd na kayo apaga katano kayo apga miya kapuro-puros kan yan na miya kadakdak lisapak ibarat buubanan pagungan na miya kadakdakal na suy pagungan yan kami kadakdakal suka pikitano nagyuto saya butaman katan sumusim tano amalo makalilibutang ugaid na mapiyap gilayin Alhmdulillah pang nintalangon tano mapipiyas sa iko mga darpatano follow and share salamat.